Sizokhonza uNkulunkulu. Sizokhonza Sathane kukakarele. Uthi engeke ngizokhonza uNkulunkulu. Oh hallelujah. Mighty Jesus. Oh yes. Ay bazalwane. Yeah. Bengithi sizilungiswe. Nengcondo. Sicale sizilungu. Ilesi sizoyilalela namhlanje. Hallelujah. Ifuna ukuthi sizilungise. Glory to Jesus. Amen. Hayi ukuthi ingcondo noma ibalulekile noma ayifani nesinye. Yona iyiyo sukela kuGenesis until ku Revelation. Amen. Glory to Jesus. Amen. Ayihlukanga ndawo. Umsebenzi wayo ukuthi ilungise thina. Amen. Hallelujah. Amen. But ngesikhathi kumele kwazeke ukuthi sitholakala kanjani. Amen. Noma sitholakala kuphi. Glory to Jesus. Amen. Sibonga uNkulunkulu ubufakazi babantwana bakaNkulunkulu. Ngishaya ubufakazi bukagogo kakhulu. Amen. Nobunye umpumelelo hayi siyaphumelela. Khona siyakhona mfowethu. Asiyaya. Amen. Sathana athanda ngathanda. Abathakathi basehurutsi bakhona noba kodwa khona siyakhona. Amen. Sidlula khona. Bakhona abathakathi ayibekho. Kodwa sihamba noNkulunkulu asifohlisa. Amen. Lokukhulu yasidlulisa. Amen. Yazi mina ngiyamthanda uNkulunkulu. Ngithanda kakhulu futhi kancane. Ngoba uNkulunkulu osibonakalisayo awuhlezi. Amen. Indaba isekuhlaleni. Awuhlezi ezinyaweni ungaphithizeli. Ziyenzeka izinto. Glory to Jesus. Amen. Nakho mfowethu. Engathi siyaphumelela. Ulinda nomunye futhi ukuthi ngamazi lo. Ukuthi uyalimala makabona kungena number 1 kungena number 2. Kwangena number 3 uyanyanya. Usana ukuthi manje ungayihimba kanjani lento. EyaNkulunkulu ayihindwa umuntu. Uyabona uNkulunkulu wethu. Kicho ona ke magapela ngathi wow. Amen. Hayi ba wena o gapela o sile. Ha o gapela ye ka magapela ngam. Uthafela nzulu. Na wa itse modimo ke mmoni. Uri madema ke mmoni ya ntwanela. Ke mmoni ya nthulelang. Motho mo gona wa re lwanela. A be a re hlolele. Spetlele maleng teng gogo. Wa phela ka lebitso la Jesu. Amen. Ba modimo o tshwanetse a iponahatse. Uri yana ke modimo o phedisana a o sokatho. O kana go ICU fela yena o teng. Glory to Jesus. Mina njengoba bangibamba inkunzi bathatha konke ayenza izinto zabe bathandwa yibo. But manje bayamangala base bakhuluma. Ya basile on Friday. Bathi manje kwenzakalani? Babuza abanye ukuthi wayendeni afaka inzimbi. Sifaka inzimbi ngoba sifuna wena ungakwazi ukudlula. Glory to Jesus. Amen. Manje bayavela kancane ngoba bayakhuluma. Lo esimkhonzayo. Glory to Jesus. Amen. Asikhonzeni uNkulunkulu. Brother Dithabs yobona leyo iqalile uzoyimangalela ukuthi kanti kahle maka uNkulunkulu sowenza njani mawenza kaso. Mina ngikalele sasitolo lesa ngasikala si-tech shop kodwa ishop enkulu ekhanga lento le. But yakale i-tech shop. Bakhuluma abantu ngaphandle bathi sizobona ukuthi uyophelela kuphi ngoba namakula nawo akho. Ngathi ngaloNkulunkulu ngihamba naye. Ngihamba nekakara.
kuleso sitolo lesiya isathi mangena uhambe ngama-patches ya uhambe ngama-patches yebo kubonakala ukuthi yabona la kusesitolo la ikhuluma ngala uNkulunkulu mfowethu asithi qala lento ithi maseyiqalile uNkulunkulu yena uzo-appear sikhonza uNkulunkulu ovelayo esimeni noma zinjani. Glory to Jesus. Muhle uNkulunkulu. Bezalwane mathapelo makakhuluma la uthi izwi kaNkulunkulu abeka khona. Lithi wena usowukhona. Ibambe lento kuze ungatholakali nalabo bangekho. Amen bezalwane. Ngesinye isikhathi uyazi sizobona isimanga. Ngoba bona laba bebangekho bebangaphandle. Bazongena. Ithi mase bangenile bafike basi overtake. Uhlezi phansi wena masithi hey uyisalento ngazaseJericho ungafunisiwe bazofika baku overtake ubathole bahamba phambili. Ithi masithi siyasuka masifika lekhaya sithole bona bahamba phambili. Kodwa wena soluhlezi uthi ngisindisiwe. Ebazalwane insindiswa ayikho emlomeni. Asikhulumi kuphela kodwa siyayiphila. Glory to Jesus. Asenizweni likaNkulunkulu bazalwane nani ngikwazi ukusuka la kuyashisa la. Asini ku 1 Samuel chapter 21 sizofunda from verse 1 to 6. Irike bala ka Sesotho o santsane ba. Verse 1 uri Davida ayanobe muprista Akimeleke atshuga ha diana le Davida a re ho yena ho ya kang ha o le nosi o sena motho le ya mo. Davida a re muprista Akimeleke morena o ntaetse taba a re ho nna ho se ka ha tseba motho taba yeo ke o rumang yona le sao ke o laetseng sona ke ka hoo ke laetseng bahlankana baka ba seitseng 3 ke lenyeo o nang le yona matsong a hao mpha dipolokwe tse 5 le ha ile ho hong ho ka fumanwang. 4 Moprista a araba Davida a re ha ke na bohobe fela bo leng teng ke bohobe bo kgethehileng ha e ka ba bahlankana ba ipolokile basadi. 5 Davida a araba moprista a re ho yena ka nnete re timilwe basadi e se e le ditshiu tse 3 ha e sale ke tloga le mmele ya bahlankana e hlwekile le bohobe bo ke bo e leng bohobe fela ka mokgwa le mmele ya bahlankana e hlwekile le bohobe bo ke bo e leng bohobe fela ka mokgwa o mong hobane ka sheno ho kgethwa bo bong tseo. 6 yaba moprista o mo fa bohobe bo kgethehileng itswe ho ne ho se bohobe teng ha e se bohobe ba bontsha bo tlositsweng pela Jehova hore ho bewe bohobe bo futhumetseng ha bo bong bo tloswa. Baba siyabonga monyele siyabonga Twala lethu siyabonga uNkulunkulu omuhle uNkulunkulu othembekile wena wedwa uNkulunkulu namandla wonke khuluma nathi nakulesuku lanamhlanje finyelele kujweni kwenhliziyo zethu sakhe siqinise sifundise siphakamise phinde uvuselele Nkosi lezo inhlanzi Sathane bese kazibulala akuphinde Jehova namandla
namhla ukusivuthise ngamandla in Jesus mighty name. Amen. Ngesizulu ifundeka ngalendlela uverse 1. uDavide wayeseya eNobi ku-Ahimeleki umpristi. u-Ahimeleki waya ukumhlangabeza uDavide ethuthumela. Wathi kuye, yini ukuba uwedwa? Kungekho muntu nawe na? 2. uDavide wathi ku-Ahimeleki umpristi, inkosi ingiyalezile udaba. Yathi kimi makungazi muntu ngalolu daba engikuthuma ngalo nengikuyale ngalo. Izinsizwa zami ngizasisile indawo ethile. 3. Manje kuyini okuphansi kwesandla sakho na? Nginike esandleni sami izinkwa eziyisihlanu noma kuyini okukhona. 4. Umpristi wamphendula uDavide wathi, asikho isinkwa esivamileyo nje phansi kwesandla sami, kepha kukhona isinkwa esigcwele uma izinsizwa zizigcinile esifazaneni kuphela. 5. uDavide wamphendula umpristi wathi, impela abesifazane bavinjelwe kwithina ngalezi zinsuku. Izinto zezinsizwa zazingcwele ekuphumeni kwami, noma kuyindlela evamileyo nje. Izinto zazo zingcwele nanamuhla. 6. Umpristi wayesemnika isinkwa esingcwele ngokuba kwakungekho sinkwa lapho, isinkwa sokubukwa kuphela ebesisusiwe phambi kukaJehova ukuba kubekwe isinkwa esisashisayo mhla sisuswa. Hallelujah. Amen. Glory to Jesus. Amen. Hey. Inzima le ndaba basalwane. Amen. Kulesikhathi esiphila kuso. Amen. Glory to Jesus. Amen. Singathi uNkulunkulu angenza umusa phezu kwethu sithina sonke. Si understand le ndaba. Hallelujah. Lana uma sifunda istory sakhe uDavida bebasempini bale ehlane, kodwa bafinyelela lapho bangasana lutho. Kwafinyelela lapho sebasizwa ukuthi balambile. Hallelujah. Amen. Kungakho ase wahamba uDavida waya kuleyo ndawo bathi Nobi. Kodwa manje indaba engikakayo ukuthi makafika kulompristi Ahimeleki. uAhimeleki makambona hamba yiwani, into yokuqala uyambuza ukuthi kungani uhamba wedwa, kungena muntu. Ngamanye amagama beke understand ukuthi kumele la ahamba khona kube khona ama security, mhlambe mangatsho kanjalo, mangisho kanjalo, kube khona ama security ahamba naye. But manje indaba ibebhekane noDavida yena yedwa. Glory to Jesus. Le abeka hamba ngayo bethunyelwa yena yedwa, befanele yaziwe uyi. Amen bazalwane. Angazi ukuthi sayizwisisa ukuthi iri kusike hatse ba muntu taba yeo ke uromanyo. Cabanga nje uNkulunkulu makafika kuthuma wena athi kungazi muntu ngale ndaba engokuthuma yona. uNkulunkulu ngamanye amagama okuthuma into ebukhali engafuni ukuthi uyinikeze someone. But kulesikhathi esiphila kuso utshelwa kahle ukuthi le ayifanelanga ukuthi yaziwe umuntu. But ngoba manje siphila leso sikhathi ofuna ukuthi nawe akwayidlulise kokuzwakala ukuthi nawe uthunyiwe uNkulunkulu. Khona into ekumele uyihambise ekumele yaziwe uwe.
ngigijimela kutumelo ngithi eish Amen bazalwane. But ukuthi lento eyakho wena ingaziwa umuntu. Siyabonga uNkulunkulu ngalabantu bebaphila ngaleso sikhathi. Because I don't know ukuthi basatholakala namhlanje. Ukuthi ngafika kuwethaphelo ngafika ngakutshela indaba. Uvele wiqini. Waqini? Akuqinile bazalwane. Wafitisa watsama unohlebela uyini umuntu abadika uhlebela. Ukutsela makuska kutsama. Mara wena usobutsitse umuntu. Mara muthi wena uzeni usikhaphotsa itsisho kuwena ulimuntu. Siphila kuleso sikhathi sabantu abanganaso asinasiphiri. Asinantulo ebeyanditaba tsebuhlokwa. Kunale ditaba tso tshwanetse go dintsha, kunale ditaba tso sa tshwanela go dintsha. Glory to Jesus. Amen. Uyiqina into ize isiveze yona wena uyiqinile. Hallelujah. Amen. Qinile uDavida. Kodwa makafika kule ndoda. Ufuna isinkwa because manje balambile lamadoda solo athumelwa empini basempini labantu. Uthi yini ephethe esandleni ongasipha yona. Noma ingaba izinkwanyana ezingakha uyasiphala ngosipha zona. Noma nani oyiphethe siphe sikwazi ukuthi ngiyopha lamadoda lawo. Indoda ithi uyabona la isinkwa esikhona ngihata kaSuthu ngoba ngesizulu ngathi ingibeka kanjani kancane irisi buhotho mu priest araba Davida are hakina buhobe fela anginaso isinkwa nje esikhona isikhethekile sinkwasele ke se kgethehile se batlang go sjoshua ke bahlankana ba se qinileyo abangwele uthi baqinile uDavida ure hakina bohobe fela bolinteng bohobe ke bohobe bo kgethehileng ha e ka ba bahlankana ba ipolokile. Mama Jesu bogotho bona boteng fela e seng borotho fela bona bo leng teng bo kgethehile bo batla batho ba ipolokileng. My God. Amen. Siphile sikhathini abantwana bakaNkulunkulu bafile novalo lifile. Emara bazalwane lena lesibindi. Batsaka phela sibindi, liphela sibindi, lesibindi sesense segologolo, isense senyane. Mona go batluwa ba kgethehileng, bohobe bona bo tshwanetse bo jowe ke ba kgethehileng. Davida mara manje o tla ka sibindi. Ha ke tsebe go nka tla ka sibindi ka shebo. Nna hona jwale tje nka tla ka sibindi ka re modimo. How do I go kgethehile? No. Wa bona bana ba dutse mo. Ba kgethehile. Davida o buile mantswe a re o beka basi ukuthi laba ba qinile. Laba bahleze bukhoneni bukaNkulunkulu. Laba bayiqina bonke. Manje re ba itimme basadi
Amen. Hey. Come on, Zama. Bafethu utshoke. Iphaphile ke tshwanetse go itile yona. Bua. Tshwanetse go itile. Fitubena. Kuze sikwazi ukudla lesinto. Because ngaphandle ngamanye amagama kutsho ukuthi kukhona abazobulalwa indlala. Because mayingabe wena udla thina masingabantwana bakaNkulunkulu asidli noma yini. Asitaste noma yini. Glory to Jesus. Umangala uthola umntwana kaNkulunkulu naye taste. Kashe kulena ke December. Ai le gona re saya. Re lo taste. Uri la madoda lawo asigcinile. Ai trompile. Bahlakana ba trompile. Iri ya ba mo priester ha sa Davida di ba nang le bo le ka tsebo ya hae. Okay, e re ke tlwele lona bana ke re ha ke le tsebe. Mara Davida ena ona ba tseba. Because ona na le bo. Lona ke le tseba mo. Mara ha le dikela kwa le dikela nteng. Ke ba mo lo mo ha re tlo mo wa dikela. Ma dikela nteng. Nna ke tsebe hore na go esana nga ke konko. Mara ntwe bohlokwa le tshwanetseng re tsebe go go modimo yena wa tsebe. Wa mmona o jengo ba dutse so ke dula le yena ka montlo. Sa ke sebang gore ha re lo robala ka ofela. Mara se ke sa tsebe go go sana ha tswa ha ya mmereko. Ka lunch o etsa jwang ha ke tšho le yena ke hlole a hore ke tšho ho mo priester ke re ha ile mohlankana eno o itlhwekisitse ha ke tsebe ho tšho. Glory to Jesus. Ngakho uNkulunkulu asiyo hore re hlwekile ho lo kana. Ukuthi ungakwazi ukusihla lesinkwa esikhethekile. Hayi manje zikhona izinkwa kodwa kukhona esikhethekile esiyizwi kaNkulunkulu. Izwi kaNkulunkulu yilona yiso isinkwa ekumele siyazi ukuthi sizidla sizihloniphile thina. Rihlekisitse. Ritina dinto. Sikhona lezinto kodwa sizicima zona. Kodwa today siphila nabazalwane. Lesinkwa bazalwane ukuthi basikhethekile. Hayi nkosami ngicela ukuthi uko uhlale phansi uyedwa ufunde lelizwi bese uyazibuza wena ukuthi ngabe Nkosi akhulume nomuntu osidla noma sekezwa ukuthi ukuthi wasikhethekile kodwa yena uloku uyaqhubeka akasigcini uloku makaphuma la uyakhona uyesidla mawuzile izikaNkulunkulu bathi mawuphuma la uphumela khona asibang bazalwane endleleni kukhona izigodi siyawela kukhona imililo siyasha but kumele ukuthi mawusushile buya
ubuyela ngapha uthi uNkulunkulu ngibonile angihambanga kahle kodwa now ngiyabuya kuwe. Glory to Jesus. Akekho noyedwa ongcwele, akekho noyedwa ongathi mina ngingcwele, kodwa okubalulekile ukuthi asihambeni kodwa siloko senza njani sizihlambulula. Glory to Jesus. Hayi ukuthi sesiqeda ukukhuluma right now kodwa mawusuka la inyawo zakho ziyakuphi esonweni. Amen bayina. Uri bohobe bo kgethehileng ha e ka ba bahlankana ba iphumedile. Kumele sibandla sisakhulume ngabahlankana la. Yini abahlankana? Izinsizwa. Isitsho njalo lapha. Mamlife. Izinsizwa. Kodwa manje la ayisakhulumi ngeinsizwa. Iseyikhuluma ngawe umuntu omusha. Ikhuluma ngawe baba. Ikhuluma ngawe mama. Ikhuluma ngebandla likaNkulunkulu. Glory to Jesus. Ekumele ibandla likaNkulunkulu liziqine. Amen bayina. Mama manje nisenza ukuthi ngathi asishumayele ivangeli kulilo ngoba niyaqhubeka noma kunjalo niyaqhubeka. Yazi niyaqhubeka bazalwane. Bayina niyaqhubeka. Noma lentswe la muti musele buile mpanze le etsa jwang ntse le qhubeka. Asibuyele emuva. Siyaqhubeka. Asenze kahle phambi kwaNkulunkulu. Enasimsabe uNkulunkulu. Into engiqaphelile iyodwa ukuthi asimsabe uNkulunkulu. Nathi singabazali asikwazi ukululeka abantwana bethu. Angikwazi ukuthi ngithi asiqhube ziyetsheni. Kutumelo sengizokhuluma ngotumelo ngoba ngithi ngisele naye. Amen. Sengibheke yena ukuthi ikusasa lakhe liphi. Sengibheke yena ukuthi ingabe angisafuna lalele mina. Sengifuna lalele uNkulunkulu ukuthi uthini. Zintombi nezinsizwa zase Bread of Life. Lalelani uNkulunkulu. Bomama nabo baba base Bread of Life. Lalelani izwi likaNkulunkulu. Sigcineni. Because mase understand kahle lesinkwa kukhona lapho sizosithola khona phambili. Wena mhlawumbe usibheke ukuthi uzosithola la. But lesinkwa khona la sizosithola khona. Lapho izothi masofika kuthiwa uma usiqinile uye waziqina. Walizwa izwi likaNkulunkulu. Amen bayina. Ayi ukuthi ulizwe izwi likaNkulunkulu kodwa mawuphuma la ushona khona. Uthi ugogo mangabe ngimzwe kahle. Uthi lo muntu azange bamdubule esportini ngisho. Amen. Abamdumulanga.
la kukhona inyakanyaka khona la mhlambe besingabuza ukuthi bekafunani impa imfumani kulo kamuhakanqa amen bayini manje ngamanye amagama ukufa akukho le kukhona la uhamba khona ukufa khona. Glory to Jesus. Ngakho kumele sikhuleke imikhuleko la uNkulunkulu azowuzwa lo mkhuleko wakho. Because ukhona umkhuleko uNkulunkulu angawuzwa yazi basana. Akike bayini. Kuphanisana la kama hlabhluku. Kuba jana ubhuwa hona dikobhuwa because really anenzi kahle. Asibona lensizwa lezi. Noma zingahlabelela la. Zashaya iqhwaqwa la. La sigijimisa la. But how sayixhwekisa? Hona le borotho. Okeke ngwabusha. Amen. Amen. Noma singashuma noma angithi angizwa ngiyashumayela. Noma ngingashumayela kwawa amafu kwawa inkanyezi kwawa nelanga kodwa mangahambi kahle. Angeke ngisihle lesinto. Amen. Glory to Jesus. Amen. Maka lena la sija ma. Limkhotswana lona. Batla utlona tseli. Salwa. Asimisabeni uNkulunkulu. Ake sihambeni kahle. Na bantu babone ukambiso kwakhe. Abantu babona uhambisa okukabani. Ngempela uDavida bangazi ukuthi izothi makafika kumpriest akimele kaqela isinko kuthiwa asikho esinye isinko khona esisodwa nje esikhethekile uma bakhethekile basigcinile ibona bazothola isinko. Manje wena masengathi mawufika kwathiwa isinko sona sikhona ngaleso sikhathi ulambile. Awuthathele umntwana ungena ulambile ufuna isinko ukuthi isinko sona sikhona kodwa uma usigcinile enoma ungasigcinanga uyazazi ukuthi angisigcinanga angeke usondele kuso isinko. Amen bazalwane. Kungani singakhe silifuse lelo bahla elaqa lithi la kusiswa ibandla elaqala lenza njani la kusiswa uthi lo mhlabelelo silifuse lelo bandla. See bread of life. Ake siqaleni ukufundisa lelo bandla. Kuze sibone izibusiso zikaNkulunkulu. Amen. Amen. Ibandla lezenzo. La kusiswa ngoba belingekho. Kitayibezwa. Ibandla lelo belihlanganyela ezintweni zonke.
loya naloya lithi bekungekho othi lokho kwami but namhlanje sikhonza nabazalwane ibeke kahle ubani lo abastingi abangakwazi ukuhlephulelana. So lifunza kanjani lelo bandla uma singakwazi ukuhlanganyela isinkwa masihlezi la sithola ukuthi lo uthola ipeace nalo uthola ipeace nalo uthola ipeace sihlephula sonke into yonke bebayenza abafundi. Uyazi into yenza ukuthi uSafira noAnani bafe ukungabi neqiniso ngoba bahloka uthusana bahloka need because bebathe lenzimu le soyithengisa masikade ukuyithengisa lokho sikutholile sizo hlukaniselana sise nesendlini kaJehova. Kodwa ithema sebatholile bahlala phansi indoda nomfazi cabanga ntate masibu senduthi sifathile mema masibu hamme eka beserisa no harisa isa hashera jono bashera abaqeda ushera azamani baya kwakho tempile uqala ndoda uqala indoda ngoqala mama uqala indoda ne ubaba wathi mina ngiyaqala wahamba makafika lapha yana khuluma manga bathi ukuthi eyogcina nale uthi nje batho sayibona indaba zayithatha inyathelo ezingadi uphumela ngaphandle yawa yafa bayi atumthathe tutule umfazi akafiki because ukusenza omunye namanga ngisho ithaba kathu uyafika lo bathi hiyo bathi kikiyo nene mara gogo banothini wezi bana mo ayikabo washe bamaphuthulo nawo bana mo tamana hawo nayo wenza njani khulukudu wafa hebazalani msazofa uyazi ngizofa manga ukuthi yabona mina kuNkulunkulu wami mhla mangisebenza angithi ngimzwile lo ngimzwile ngisho lilipakade amen bayikaso linda demas awubena liwa limukile abethi liyabuwa athi ene sisafuna obudlula lobo bubaki bonke into khathezi kana komwazi wa ukhathala tabela usafikeke ulula fasi uhlatha dikolweni besisiningi kabi ngabese ngiyahlala usekakhohlwe yinomnikazi omuphe lo msebenzi bazalwane masingahambi sikhohle tu amen buhabe bona fela bona bekhetheki bo ha bo jwele ha ekaba ke mara bo jwa ke batho ba itlhomphileng ako re ke tlo qala o itlhompha from today ke itlhompha bua bazalwane from kasheko ke tlo qala o itlhompha from today modimo ke tlo qala o itlhompha hobane ke batla o ja bo batho bo kgethekeng hai ka ba teng thapelo ke kopong la hlo
jwetsa hore wena Pulkane motho wa batho se ke batla ho itlhompha jwale I don't se ke batla ho itlhompha se ke batla ntho tsa ka di tsamaye hantle wena ho rata ke o rata but emela kwa re lokisa hantle re tse dintho tsa rona hantle because modimo o batla ke itlhompha a ke batla ho tlo go fetwa ke bohobe bole amen ngikhuluma nani bazalwane ntombazane yami yasibona umhle kanjani uma ukhona uJohn uyotshela uJohn ukuthi manje sekibatla ukuhlomba jwale ne ke re John anko emelle side o tsa mo lokisa dilo tsa hao re lokise hore tle re tsebe ho tla tswela pele nna ka la ka re se la nyalwa ka pa le se la nyala ke ma ga itukise Ntsi konjo wena kwena ma Donald emella ngwana ka emel o fetwe so o shebe ka ya mona ke Donald o botsa khari le hore le khari aside mthabatho o ko emele se ke batla mhlompa jwale amen hore ditle ke tso fumana botho sit down baba la mona ke go mopila jwang ene wa mona ha tla ke mo rutla wa understand o tla ntla Jesu ha to ke no mara jang